Itũra-inĩ rĩa Murera wodi ya Theta Juja nĩkuo gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi agomanithĩtie makiri ma aikari, haha akĩmahe mbegũ cia mbembe, matunda na bataraitha nĩguo kũhũra njeki ũrĩmi. Wana Theta hoye! Ahũthĩrĩte mweke ũyũ kuga atĩ ndekũrika ũteti-inĩ wa mwaka wa 2027 ona thengia yake gũthing'ĩrĩrio nĩ ang'etheri ake a kĩũteti, akiuga we aramba gũtungatĩra mũingĩ. Wamatangi, mimi mambo yangu ni fupi sana, ni rahisi sana. Mimi nataka hii miaka mlinipatia miaka 5 niwafanyie kazi, nikirudi niwaulize kama mumeona kazi. Tuhamwado itu. Mukiona kazi ni mzuri, mimi sitakuja na porojo, mimi sitakuja ati nimevaa ati mambo ya chama na nini. Chama nitaingia lakini sio sahihi. Mimi kwanza nimesema mambo ya siasa niweke kando mpaka mwezi wa 3 mwaka ujao. Nitoradhie wega. Mimi niliambia watu muache kuniharakisha tafadhali, wachaneni na mimi. Nilifanya ahadi na wana Kiambu ya kwamba nitawafanyia kazi na waone kazi na macho na waitambue. Na mimi nahitaji hii mwaka yote kumaliza kazi yangu. Nejugete wakaka nejugete oru. Ninasema vizuri ama nimesema vibaya? Kwa vile siasa inachaguliwa nangwa siku moja tu, alafu sisi tunachukua miaka 5 kila saa unaongea mambo ya uchaguzi. Gikundi kia MCA a Kiambu matongoretio ni mutongoria wa aingĩ Godfrey Mucheke makiuga mbunge ya Kiambu ni kugitira gavana Wamatangi kumana na mbukirira iria ratongio. Kama vile watu wa Kiambu wote wameamua wewe uko kwa kiti, hata wambunge wajaribu kutuletea huyo mbunge wao mwenye anataka sijui akuwe gavana, tumwambia ende akakuwe gavana wa huko Singapore. Ama namna gani jameni? Oho makiuria ateti kurongoreria gukinyanĩria ciranĩro ciao mbere ya mambĩrĩirie kambeini. Maigatira waititũ na njĩra ĩyo nĩguo kana tiguo? Magĩthumbũraga bũgwakĩremwo nĩ kũruta nĩ wĩra nĩguo kana tiguo? Karĩo Kiambu bũrũri ũyũ gũtirĩ kaunti ĩngĩ. Sasa tunawaambia na majority tunawaambia naenda waambiwe na wanafikiaga maneno. Wamatangi hakuna mahali anaenda. Ino ni ceceni ya Inooro TV Juja na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.